maning ayo pirangan dewa pamelawa aing ibu di tiang watas siaga yang reri sepawa sibuk tadi mangkin napi wetan runtuh pawe pirangan bawa sibuk padung ripune sejati ing inggih tiambu sing ada telu nek raos ribut kene dewa apa sih kengken japan di dewa ngayonan pangsinangah di dewa dipuri sakti ini niken madan sakti sanincen mawas punika di dewa dari prameswari sido lakar pempidan ngelah ne madan penerus sejapan di dewa yang hidang lakar ngai penerus di bumi ini tadu di dewa pangsido tetap ngajakan ne madan sastra agama kanti dewa tas bisa dari tukang ngitung ne madan upo karo Banten tuh ne madan istri utama asa punika runtuh bawa sibuk padung cika dewa yang tadi pengide ibu pansing dewa kocak nisto di bumi kecapen yang lontar si cangyang aja Saraswati mau benan jauh kaum wanita bukoi dewa nista di bumi ditulah karwo panegaro nih begitu lontar pengide nawan bilang nih sampun janji raga kedua kan madan lontar ini lan jani luluh rabine dewa pang sido lan cepok nitung raos nih singe ibu titiang ireng bawa sangang ayo ini tumuli pada ngaulu ngiring minuk hati linggih hido anak yagung sugrem kulon lamakan ini dewek dikini cakro ada bawah hido meparap Prabu Herlangga wentan ini kireng jagat ke diri puro woi dewa ratu agung buat kewijaksanaan hido ditatkala lengendar perjadu suwece lawan Subakti tunggal ninggalan aku gitu ciet
Itu nulat minokadi pomargani dasang yang suryo. Nenten pilih kasih. Tuh ini mau nang jagate kerja. Kerja raharjo. Kemari paling nawi rame enggawe sepi bebre. Itu nyelin kadi rasang dewek. Jaki walau wajakan kedua ane muwasta ruwo wine do. Lah adine madan kedut kartalo. Yen coba aja katoran ayah apa buat hujan-hujan. Jek besabot duen gene. Tuh di ranang gedak atau liang atau gedak. Good. Kepras good. Bangun negara talon. Nang cine yen aja katoran ayah. Nggen. Kumiris itu bodoh ngai yen dadi pencai do cai malas depresi bone cai generasi muda waduh cai ngemangkung Jini. Tuh, engke jini. Engke jai nenek yo. Gimana? Perasaan dot. Ngasih. Semangat, guys, semangat. Cek lak tak lepokin nang jidut. Sing dadi semangat hidup gini dut. Maro bangun kliat-kliut. Mengending nih bermakna jangan jenik-jenik. Gede lusuk mau paletan anggut. Dijauh nih. Gendeng cik. Gede lusuk mau paletan anggut. Dokal bedeng jika nak ni dokal kembang jika nak talite. Gede lusuk mau paletan anggut. Porno tuh. Jangan yo rasanya. Ini ngapun dud. Ngapa buen nekat kebungke. Porno tuh. Lepe layu mau pelisahan di tanahnya. Lihatnya kenyal mau pelisahan nanti porno tuh. Cini liki malah nih otak belenjam lo ngeras. Gening cini ngeras. Asen otaknya ngeras liki belenjam. Adik kita di. Tak hidupnya di komplek kan? Hah, cak udah singin. Yang saja belum beli lirik. Artian ngending cah. Nah, kau beli suk semana tuh. Cik ngalem neng situ ngalan. Gede lusuk mau paletan anggut. Nah kelatian masih. Itu dan sareng sami. Wenten gocap nak gede lantang. Yen paletan anggut. Nah, Kang Wang. Jangan yo rasanya. Waduh, iya
gede lucu niku yen keterasan sarang sami. Enak. Ngapa buin nakat kabungkel? Napi malih mau kejang. Yes. Lepe alayu mau pelisahan di tanah. Ulian yang kenyali gede lucu suwot pekerja rodi nyamplek sing mau kipakan. Ini ngapa nih? Ini ngapa tuh? Ajon, li bobo maciri subotak beli ngeres adana. Ngeres ajo yo, pemen sesai tiap purnama beli mau pada mau prasito. Saya ini presiden. Tawang beli kenon gendeng cato. Apa tuh? Cang nak gendeng nak modar biu. Jodoh nuk. Beli lagi bukti. Nah, kalau liang. Liang bion cie. Tema bakal dia biu. Arti lepas siaga siap-siap. Nak ne gendeng cang. Nah, gendong. Gede lusuk mau peletan angut. Peleh do. Peleh kengken. Ni ceno naji gede lusuk. Cenik pirat kita dendo. Sing gede lusuk sing do. Nar gamang nah sing ada biu gede bocah. Nu zaman jani menir gamang. Malah harus gitu kengken. Gede lusuk mau peletan angut. Yen belet angut cen. Gede lusuk. Rajin potani mau kejang. Rabuk biu mau buah gede lusuk. Mau peletan angut. Angut itu kok. Yen nak modar biu kengken. Belut melus red. Nah. Oh, ini mau pelit nadane. Biu peletan. Kaden beli tuh. Oh, biu itu tuh. Beli biu peletan. Mau peletan angut. Yen angut itu. Beli modar biu tekcak beli mang beli cuk. Yen cang sing angut. Engken tuh. Madan angut. Yen cuma yen angut. Jeklen tuh. Len Jan yo rasanya Jandut bokat angut dan manis asan biu gelang dan asana jandut ngapa buena kat kabungkel nah ini belap kabungkel ini apa buena kat kabungkel saya dah apa buena telah kan beli seret oh kan bungkel boy caro aung mude begitu lepek layu sing jenuk cara beli ya lepek layu buat laisin sing lepek nih layu ya mau pelisahan di tanah mau pelisahan tuh untung nanti beten ajon bang berak ada yang bisik itu nih maaf dari dengi bongok lo di jalanan orang angkali bu yang beli lepek layu perjalanan begini ada yang bisik itu ajon nah kalah beli di bidang gitu. Tadi manusia ada aneh, saya ada di sempurna. Kalah, totonan, ada beli menang. Bijak beli menang. Jak jani, jak kertas beli cai. Bang tawang ci kebiasaan beli ya. Cau dan dengan tes beli. Bang tawang ci doang beli deh. Nge. Apa kerana di pasar pak deh ya? Coba pikir pok. Apa kerana di pasar pak deh ya? Pak deh ya. Ulian lihat tukar deh konyang ke pasar. Beli. Ulian hujan selesai. Beli. Apa? Nak muluk itu. Ye kengket kita gimana ngai pasir. Lagi satu kosong. Lalu gitu. Yang penting sih menang beli. Kengket ini. Kalah cang tu. Kalah ci. Apa perjalanan kecok-kecok? Jalan kecok-kecok. Cara godogan. Pasang gede. Perjalanan cok-cok cara godogan. Kengket sini. Beli. Adi beli di. Beli. Apa tuh? Ketak. Kengket sini. Kamu kena Nah beli jani. Nasi jenik. Pasang gede. Perjalanan cok-cok. Ding. Berpikir nasi. Kata. Beli. Godogan. Beli. Cara beli ya? Beli kan. Nah. Janji orang itu. Nah. Kengket sini. Apa nasi jenik? Perjalanan kecok-kecok. Pasang gede. Nasi jenik kecok-kecok. Yu. Heng.
Po. Betul. Dongkang. Iya. Ini Jon, jalan mula, Ci. pula balik monto kan. Dua tambah dua aku dong. 2 tambah 2. Oh. 4 pas. Dua tambah dua. 4 Pas. 4. Nak mulu gitu. Kengken pidada pemanjaki dini tu. Dewa ratu. Persatuan dan anu kesatuan. Yang sing ulian bersatu, sing idang lantas ada karyo. Sing idang ada karyo. Sekarang tuh perlu apa dane anggo contoh sing kecil. Anggo contoh. Oh, bang apa adane me pemanane ngadan ngajagan Bali. Ngajang Bali. Yen bom kejang ajak ini. Dia ada yadnyo asa aso. Bali ajak. Ajak Bali ya. Ijen cini dud. Hah? Ijen nih. Kadone lantas pemekas dini madan di Kediri Raja Di Kediri Raja. Mana? Oh. Duit kesah bidan ortang sing ketau. Kesah nih bidan. Nah, adone lantas apa dane di Waton Mas. Di Waton Mas. Dewa ratu. Rita kalau gitu. Sang mako kalih. Sama kau kali. Ajen itu. Purus itu pang menjangkau penggumi Bali kelawan gumi Jawa. Rapi-rapi. Mana? Mesek kan Nah, itu. mau dasar pada putran itu. Putran Kau itu. jangkapan. Rapi-rapi. Mana? Disumpah lantas di program kami ini Di Dewa mana ratu. kami itu kan? Ramai banyak ya. Aja liu banyak ke. Oh. Cueco subakti ya. Kewalo ada masih singsane. Sing salit tu. Yang dijau kaden teko. Yang dijau kaden apa adane teko jeg musuh sah asong ngerejek gumi apa adane Waton Mas. Gerjak aku bi Waton Mas. Wuk. Bubar. Cara polisi dong belum pancet tajam. Tajam doblok polisi. Menyelamatkan diri. Bubar masing-masing bubar. Dewa ratu raris kanti gitu kelapu-lapu. Kelapu-lapu. Ajen itu sedo. Daun disebutkan beli hati. Sedo nak lingsir. Lantas kelapu-lapu itu sang mako kalih sing ketoko tengah alas. Mana? Di subhan itu lantas itu mau kingkin uling dituben ngingkinan ngarian ng puri. Ngarian puri. Oh. Uang beli peseng puri masih. Puri itu wastane. Paduh masih mau pesengan Waton Mas. Bang sing sangat cing lawan BKSF. Lan benak ini dalam Tuh jong bang nak. Tuh ini Nyene tut. Yan sing benah ban nyato pelenya nawas cai benar gelak medal panjang gelak cenik le tua bajang pang siaga nyangro ato. Guys. Yen cak-cak pasal itu. Urung sing nawang munyi ne sangat gawenan. Ngawe disto ngawe luwe ulian memunyi manusia jelek. Nak mau karya dedet cengenya uruhara. Nyen tut. Hah? Nyen tut. Yang kada. Haji Nyen sing sajan cai bisa narko nyen gelah. Lah nyen tut. Gelah ne nyengceng jagat Kediri Erlango gelah. Oh. Tukang ceng-ceng di tapanan. Gitu. Tapaan cengceng. Langyo tu. Ya sis tu langyo ada Apa tau? tukang nenyengcengan apa ada kuasa Oh, kalian dini. itu tukang ceng-ceng di Langyo. Itu sang murdan jagat. Bener jagat. Mang Dewan. Haji Siang tu. Pantat. gelah lakar medal pator panjang gelah cenik le tua bajang pang siaga nyangro cai. Banyak kata tu. Benar? Banyak yang pun bubar tu. Apa bubaran beli? Enggak tu. Warna cenik-cenik, riri kan perlu cenik. Ini cenik-cenik bang. Dibuka, kan? Suruh cenik-cenik. Warna panjang truno di tengah jang. Ini pajak tu di tengah. Banyak saling seluk. Kan selok kengken tu. Sing ada generasi banyak mau terpadu. Ane tua-tua duri jang. Adik kita di. Jangan mati panjang kejak kesemoy. Kengken ci bendo anak pang mati ci. Aten pang berdiri. Tiang sabun siaga tu. Nggih sampun. Dua sang rangazon. Busanone kadinata. Ampun jago ku mati ki jago. Boleh menikah dengan
Woi, Dewa Ratu, bango wiwakti Jakarta di tatkala lihat mesti narik kiri Jakarta. Keluar Surya kemar sira sang pati. Irgamangan di Ratu, wali sekali dasang yang Suryo di tatkala ngindaran jaga. Sunar pangaksin ida maka kalih Dewa Ratu nyempurot. Cara balon di belah wot. Luwut jam pradana kedu. Ngepiar galang gumi. Balang. Ah, Di dia, siaga cai. sombon lu. Dil. Ya. Yang subuh itu medang Mengejaran kadang banyak senjata Tuk Dewa Ratu. Kando kaleng. bangun. Harus semangat. Lah keren beli bom Apa bom? Jangan beli milu. Cicik udah. Harus langsung semangat ngiring hidup Oh, Bang semangat. Oh, sudah diloyo-loyo. Saya di loyo. Man. Oh, bila perlu Bang semangat. Semangat. Ada tolong perkembangan. Cepok lunas. Pak gede bayu. Apa jangan dead nasan. Nah. Il, Cibas liun peto cai. Yang hidup kita mau petok kan. Das lemah gede di puri ngajak dua cara pocica hujan cai. Sing sajan bisa nakahang dewe. Mun subuh bener das lemah gede tangkil ke puri. Tangkil nak ke gelamun benar sing man kopi ada. Sing tadi mekelo-kelo kita di Jaban Puri nam bangun kok nyang nak sungkan-sungkan. Sajan sing bisa ngatur dewek cai ya. Nih pense. Patuh cai ngajak dadua serapanggang seradunung. Paduh serupanggang sedunung. Nawang artian serapanggang seradunung. Nawang beli serupanggang sedunung. Nawang. Engken. Pun. Ah. Undang pun dah beli. Tapi di kada tu. Siapa kaya dulu? Artinya rasanya patuh cai. Oh paduh rasane. Manang yang pun. Sajan jelas. Ajan. Bisa nyatu ngurang. Macam cepat apa mentu cempedan. Niking malu-malu tu. Nikah tu. Ngaku-ngaku dua kali pun. Dia aja mau cempadan. Mula saja ni biasa narental. Ental dulu beli. Jangan saya mau takon cai urusan ngedarental panci nawang. Apa ada di ni liu kene ida dane tangkil mai ke pura dan apa tu? Kulian mendan liatnya. Kulian ada pio dalan di pura segitu. Nangge. Mendan biodalan. Mencai lantas ada di ni ulian kengken tu. Dengan ya. Ya, apa ada nene? Banyak orang-orang yang di tamu luar negeri raga apa ni terkenal tu. Kebudayaan. Nih,
Silih sinungil budayanya apa tuh? Melestarikan seni. Silih sinungil Seni Arjo Muani. Yo. so jadi Yang meleduang tuh. Ulian lah yang kedua itu. Ais. Pang Cinawang Dan silih sinungil nggih, angon ngajegang bali seni seni. seni tradisional Tradisional. Anema dan Arjo Arjo. Muani Pinten? Bidadari ngajak sarang-sarang Oh, sarang-sarang. Man. Ngiring mangken para semeton sarang sami Ilu bareng ilu udin ngelestari yang budaya Arjo Muani coblong pamor Arjo Muani coblong pamor Modasar ban kayong mongan Uno igalawan Keting tahu nangin hawan Dunong pelang di jalan gelengan Budidaya di tumbuhan Ngiring makin para semeton sarang sapi Ilu bareng itu udin Ngelestari yang budaya Arjo Muani coblong pamor Arjo Muani coblong pamor Madasar pangkayon pongan Dunau ikel lawan Gerling tahu ketawa Dunau pelang jalan gelengan Budidaya di tumbuhan Arjo Muani. Coblok waduh. Kejajik semangat. Kene mun bener sing ten latihan kene banyangse dadi cai. Yang nada di kedu. Ken mun dadi jelema mun keto ya Ayo. urang latihan hari Minggu hari Senin. Hari Senin teko beli. Ya itu angka begini bersuat cino lantas. Ngaya jam sio, jam kudus sore. Si bangun di jam sia. Yang kapit yang lu. Jai. Ajor. Lagi menang. Udah kan? kimi bos kita pada gitu yang. Lulus. Adeng-adeng dek kita susut Sing bungut dadi ngawak pangsekan pangjelas satuan birang kene ton sarang sami pancai nawang. Masakan, jelas. Mau besik pesune mara luwung. Oh, bisa besul nih. Samrat pas liu pesu. Berat liu pas. Bangkahnya luwung keto lantas. Karbet kan. Karbet ke meruing pesul yang dibungut ta. Saja anda di jelema. Mau kira ngaya sikap na gigi malu na Yang nyaman krisis bisi bersikap nih. Macam- Dah lampes kan. Macempat dicai orang batak orang dongkang pang samas lung sasuro cing orang dongkang. Kau kan sempat pun na? Ya kene bensik belajar na bener macam cepadan. Macam ni. Hei, Itu yang dulu. lah cing mang besik gena. Nge. Mun saja dua Yang meleduak. apa di ngenun adeng-adeng Itu nih dengan di ngemenek ne becat. Di mana pecat. Ah, Montore lolos. Di kenune berpikir ya. Di mana dari gas. Yes. Angkala dong yang di desa kapal. Nah, ada tau. apa ya guys? Di ngenun adeng di ngemenek ne becat jang montor lolos rim. Halo gitu. Man saya apa? Di ngemenek nih. Becat. Becat. Di ngenun Di ngenun adeng. Adeng kerit. Di mana cus. Awan cita. Hah? Berpikir. Yang penting tu. Apa? Anjing. Anak ngumpul ban sepeda. Lengah. Tapi ini kedua cek suka-suka dia orang di. Yo, madan tenges. Oh, busan lu kok orang tenis. Mau coba cing lenteng ke panaci? Mungkin kok. Kelat tenges ah. Oh, bengal be macelap. Dia tuh orang tenis. Udah melak katen dia masa tenis tadi bahan pembicaraan. Ini nih punya bingin pang Cinawa. Benawang yang punya bingin. Ya nak medasar ban. Mene ada ya tuun. Ada tuan. Ada duan. Ya di dadane nunas, kengken je nunas punya bingin. Kan mene ada malu. Mene. Bon. Jani ada nih soleh. Soleh nabi. Sing ten mene ya ke wala tuun lu punya bingin nih. Apa tuh? Manci bes manci mana dia? Boleh jinan lagi? Mana dia? Sing ten meneh. Mendasar ya nak menek, ya nak kadun. Terus yang ada menek. Ada meneh. Oh, yang ci mejap. Saya itu mejap menek, cuma duun sih kamu.
Jane ada nu soleh. Nek soleh tuh. Nek sing taen meneh ke walai jeg tuun yang pingin taen sing meneh pok yang pingin toro tuun leng ditu. Nah kengkian tuh. Ada tuun. Bisa cidot. Jawab di kengkin nih. Cija kesiap-kesiapan si gelak ini. Bojok tuh bojok. Ada di bojok. Pastinya meneh. Sing mungkin sing meneh bojok tuh. Meneh pok yang pingin ya tuun leng ditu. Tiang dikit mana ada doang tiang dikit tuh. Apa dah? Tiang dikit. Apa? Dan pingin dahulung. Sing ada jelemo nih jelemo. Oh, manusia lagi gitu. Sing ada meneh kepunyan bengin ke walai ya ada tuun le punyan bengin. Jin. Apa jin tuh? Nawang. Itu kuning. Betul. Nama Haji? Tandu. Neng tuh. Tandu. Lah nasti sing sobat pikir Tapi dikadu. Yang nyatu ning. anak terjun payung ngengsut. Cinawa burung du kapal terbang lebang ah. Lebang. Oh ngengsut pe dini. Dan cini bobu ya meneh lagi ni. Kan yang ada tuh ni leng itu ye kengkene ngengsut prasit yang medur gitu ya. Masa kapal bisa meneden ngoyong deh so kapalnya. Beli tuh. Yang desa kapal orang. Tapi bos dulu. kapal. Oh kapal terbang apa terjun payung? Begitu terjun payung lebang. Lebang. Begitu ngisut di luar dingin Ini bang. Atena nang terjun payung tuh sing taen meneh oleh di penyan dingin Kalau tuan oleh di penyan dingin Terjun payung ngengsut. Tiang makin metakan jenang atuh. Tiang metakan. Napi buahnya sini, napi daun sini. Buahnya lekor akan cadok lagi. Coba tuh bikin. Ci bisa jawab? Bisa. Apa? Banyak lagi. Buahnya cening-cening. Aing, daun sini. Buahnya cening-cening. Buahnya lekor ada jalan lagi. Lunak. Ajo. Sedikit tuh. Cakep balang Long piti, long pongan jatuh.